NDC for I mostly at Yamaso and the Monday me call Kenshi. And welcome to the Political Round with me, the voice right on Ghana 70 BGH. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. NDC for I mostly at Yamaso and the Monday me call Kenshi. And then my shut that mostly at Yamaso to me. Mimi ni dwuma bi adi ti ma hyeda akochini o kanshi me ma no me ba pani na e wo school afre me so provisions o cape enti nyambo a me de ba kwa akoma ni ti enne me ko kanshi ma kochini se ampa me pesa me hwese atene ya maso a bibia mu wa dance ye indomie super pack we indomie we akufo ado ko ne ye 220 every time palade me ma no omo bibia bi omudi indomie tiene me ko kanshi a enne 270 mo pa mo fo ka na mo ko kanshi na mo ko busa 270 akufo ado ko 220 ne ya di 50 Ghana atoso ena me kwa na me say na me ba cho me customer na me say ateso nti me ba be pebi o se dada na 270 yante so ena me say akufo ado ko 220 no ma ba ya ko 270 enti me die me o mo se o mate ne ma so me hye dan kokurom en ko chinsa ena de me se me chin me ko ena me se o ye de ateso 270 e de minimum so at least be 230 ana 240 me koya o se yante so na me se na yante so na motete Ghana ha na konfo enkofo yi kan kwase asem se ya tete eniama so na mo nso mo mpie mekasa yante hwe so no mo mekasa 270 na ekufo ado kokla na ye 220 me indomie die me mani di me indomie dia me ma no mudi we ya box wa empty box e binim me ma no mudi ntime top we ya empty box e binim ene me ko ya makoto bi 270 yante so mo ba ya ma ba 250 Ghana mo se ma sa ate so yante so sa shio spray we e ma ya de ya motom NDC fo bi no ma motom kankan mo nyusu roll on na mo nim we akufo adoko 45 ena me ko ye sister Ghana me buafuafuafu ma chia ena me say na fa yi na se kura de akufo adoko 45 ya na se ya na ja mo di 50 ebi di 55 di ekum ya me ya se NDC ni wuma bi on the every day obekọ wa dress NDC ho ne ma nyina na wote wo kanshi ne store kese cosmetics shop kese e wo kanshi onu momu na wose ko ye NDC ni na no on na siasa na aban na ko beti ne ma so no ena me se me fa ne ho akwa busa se won de o ye NDC ni de a ebia na wate so sure ayi sister Ghana ena me se me nto me NDC ni wo ya me dan me nto NDC ni ade da by his emti ko busa se ya te so ana ena me call store foforo ena wo 58 NDC ni mu eni momu post sister Ghana me ko ba bia sister by NDC ni de na kam no san ko bet so efse na aban na aba ke o san ko te so me ko ba bi 58 me ma sister Ghana me to me ansa bala efse me ne me ma ya do so me ne me ma ti me to 3 ya e wo fie omo school de omo wo mo de ti ya e wo fie me mama de ansa etimi di besi akire ebi se ebia na ebesa no na me nko okuro mu a ebe ha me etinu me mama de ansa na me ko me to 3 me ma ni 200cedis no woni me sesa de ma ni 200cedis woni me sesa de ma 58 nti wa calculate na ehwe balance o de ma me ya tini amaso ya nte hwe so akufo adoko we 45cedi and sister Ghana dia me yakla ni NDC ni na ono se ya tini amaso na o mu dwo mo no na ko no bete so dia aba 40 sister Ghana na me ko different shop na o 58 ana ma to 3
every time me mama dey answer e san e we ma to say che da foforo me kwa na sa to ti sa me dey me ma dey bia me was standby wo ya tse nya ma so ya ka na mu dini pattern na mu dini pattern na mu dirty ni pe dini pattern dia wonnim no ba this ni kura wonnim na wo mu ade no won sura de no so obeba bie mu no o mela na me ni mienu ya kenkwafo e ma ne me ma kenkwa mo mela akohifo nkase me sebi we yafuru nya ya na wa so prekope na ko no there are several hospitals that do that thing emu ye they refer you and you refer with the ko so buy no oh baby ya dro ye ha de ye ntimi ntoa so ye ni niema ne ade a yemfidie ni ade e betumi antoa so bad kolebu wo ntino yemfa nko but the reporter no report to ama ayeme ayi kakra ne say omo mo nyini cases bia dabi no admission oh de ye behwe mo yes nemom ma obi ama obi o yes korebu so ade say nyina no ye de nipa free tamale ye nipa free kumase ebi free tema ebi free cape coast ebi free boko ebi bia de bebre e ko ho na se ye nyini pa wo obi o yi once wo so ya emotional fangoni e kan say once wo ya emotional if the reality doesn't get you feel it sana tie say and you see me ra who na no profa said the ade ni see kono I'm praying it will not get worse. I'm praying. Wa bompaye bia na bompaye se me enti asembo ni bia because the thing no we don't want to see a repetition of what happened yesterday. Of already ekosu ya it shows that the doctors and the friends and nurses and the friends midwives they are not willing. They are not ready to come. Omo ya nyomadwun so mbeba. Na ba bia wo kan we yakwa ko piem wotamale ye di nkomo wotamale no. If you look at the various hospitals your report and equally the all catch ya it means obiani ho. Of obiani ho kwa koye adwuma. Now, if you look at Kofodia, Obiano Wakoya Juma, Wako people of Greater Accra. Frango, and meeting now course between the Minister of Health, yes, and GRNMA, or Joseph Krampa, or a Casama for the GRNMA. Now, our meeting no asibi. Mamin take this opportunity to name in Komoka Canary, their course or her. Paddy, Memoatio. Midagaba mbajo temenka. Ametonka pa. Na wapo muye. Nyame ado mo so Oh, anka eye. Anka eye. Nadia na anka. Dia kan say anopay mamani ahoma ko virtually all the hospitals in the region, in the country. Akwa say honu mu nyina ya empty places, empty spaces. Ba kokra dia metis si akra free. Tamale teaching hospital the cleaners ngwana is go to omo any ade apani enram yenim se money ministry no call nhemu the NPP because the report that we are receiving they say one timi an si gina e bia e de na si e me da se apanya de ma tima before ni na me tia net me go for political jar and then that Asuma mo mpanyimfo na omo di kun ya ni mo am support wo mo. Ya ni